thirtu zong zong te chibai le vek ule Susan Singh Rajput thina thu boy chuina kal zela mason na a om zela Nimin Khan Ames Forensic Team CFSL Central Forensic Special Laboratories le CBI team te chuan meeting poimo tak an nei thu an ron tar langa he meeting a hian Ames Forensic Team pali an tel ani meeting hi darkar ni chungvel nei ani a Ames Forensic Team te hian Forensic Judge Report CBI te hi an hlan nia tarlan ani report in atarlan danin heng report Ames Forensic Team ten an thelu chu an lo endik le ani report in atarlan zel danin SSR ruang postmortem hi Ames Forensic Team te ba ka hian DFSL Directorate of Forensic Science Laboratories until nia tarlan ani a DFSL hi CBI Noya Forensic Department pakhat ani tarlan danin CBI team te hi thuboi chuina chungchanga vek hian Mumbai an kal le don nia tarlan ani a tunkar chunga an thlen man rin ani Susan Singh Rajput boral na chungchang thuboya mo phurtu berle tha nge ani MT finfia na zongin CBI lamte po in ma an la renga Susan Singh Rajput family ukil Vikas Singhan CBI te an malak to chungchanga voi khat po press conference an nei lo chu asia thiam lo thu media te ma a asoi ani kha khami chan na angreng deuh khan CBI director lo ni to chuan organization dang anga press statement CBI in anei ngai lo thu asoya finfiana engkim anei ala khom vek nuwa dan anga engkim kalpui thin ani ati kan soitak angkhan CBI lamten nu chuina na an thona hian a koto pathleng chhotan don ni in alanga tarlan danin CBI team te hian SSR unaw nu te pahni ba ka unaw nu pasal IPS te po CBI lamte hian thu an zot vele don nia tarlan ani anni ba ka hian SSR damdoi cho tu nia an soi Ram Manohar Lohia Hospital Dr. Tarun Kumar po an kautel don nia tarlan ani bok kanshiat angin Susan Singh Rajput thina chungchanga SSR family ten Bihara case an file chutiang bokin ria Chakraborty te lampo in Mumbai High Court ta case an file ve ani kha FIR te hi CBI te kuta om ve to a heng FIR te hi CBI lam hian an bo zui tan don ni in alang kan tarlan tak angkhan Susan Singh Rajput unaw nu te pahni le a unaw nu pasal IPS officer te chu thuzo fia ani don ta nia tarlan ani a hemi chungchanga hian Susan Singh Rajput family ukil Vikas Singh chuan SSR unaw nu te hian CBI lam atangin kauna engma an la hmulo thu asoya CBI ten an kau ani chuan an kal ngei tur thu asoi bok Susan Singh Rajput family ukil Vikas Singh chuan he case chak thei angbera kalpui adu thu asoya hetianga case chuina hi among chanzel chuan finfia na tur mu a har sat thei thu media te ma a hian asoi bok ani case hi ti to wat atul ani atibok Susan Singh Rajput boral na thubuaya hian SSR pa KK Singh chuan SSR sumti chingpen chungchanga thuboi aziak lut ani kha chuti mek lain thil ti swal tuwa pu ria Chakraborty in ukil man tau a man chungchanga soi atam hle ani kha social media lama po soizui a hlo hle nge ani mitam takril ruwa zona omchu ukil hi khoya sumin nge aroi ti ani a soipo a hlo viau ani hemi chungchanga hian ria Chakraborty ukil Satish Manisinde chuan hemi chungchanga hian media le social media lama soi atam hle maya he thil hi thil tul lo le tangkai na nei mia lo ani a chen khatin a free in case a fight sak ani temin tiboka hei po hi adik lo kan in roi dan hi keile ria Chakraborty in kar thu ani a social media kaltlanga min be tu zong te ka shil du che u chu lo hlim zel ro u tia asoi chu India Today chuan aron tar lang ria Chakraborty ukil Satish Manisinde hi sangkha chakwa somkwa pathuma Mumbai bompuaka thubuaya actor Sanjay Datta na court ma a hian lodin pui to ania nena achan pui nge ani
actor Salman Khan po rui chunga motor khal thu boya khan Satish Manasinde hian Salman Khan an bel a hmu theina na thei top lo chhuat to tu ani bok ani khati zong kha tun chum atana Sushant Singh Rajput thina thu boy chui zel na le akai hnoi kan ron tar lan thei chu ni le phot mai se thir tu zong zong te ni man nuam mutui mang tha le